Habagi bor peniat ke Shillong Municipal Board kila penlong ya ke kalai nusip na keminta kerja kasyong di jing dia ya kinong dia madan. Kila mi kerja persyak na kinong alam jong ke Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Bat ke thma urangli juki tur. Mereka Shillong Municipal Board kala ya dia cakmat kerja kalai nusip apedeng kinong dia madan. Kladon gajingannya kebajur hapedeng ikong Biolin Perto ikong Angela Rangat bagi kinong tray ke Shillong Municipal Board. Agak kini arut kilong kene gila penyesan makamnya hap pada penklai nusip menyak jaka di jing dia. Mereka kenhun kinong dia madan apo ka Shillong Roadside Hawkers apo ke jingilam jikong Tell Me Nongbri kila kersyan ke Shillong Municipal Board bat kila yang menishim beta bat abela kepali. Aba kinong dia madan kila yok number bat ishim benta ka kalai nusip kila let cikijaka bagi kila yok bensyong. Haba gibor beri kami ke Shillong Municipal Board kim cumla pensangap ke jungan pensange ya ke kalai nusip kumta kinong dia madan apo ke jingilam kong Angela Rangat bat kong Biolin Perto kila mi no dengan nega jaka ndai tang hadirin ketua ni por kinong elam jong nega association ki bekentup ikong Biolin Perto bat uba es thaba kilawan paidiang banyang lan menishim ni ka slip menishim benta ke jing kalai nusip ni ok di jing dia aka parking lot hamuda kebalapan krek bencong di jing dia ya kinong dia madan. Yes, the list has not been finalized. what is done? You are in contravention of the High Court order. You are contravening the High Court order. We'll carry on. You know? Kita kinong dia madan kiba wan lam yang ka an yang ka jelam. What nom ya klet ya kata. Kita kinong dia madan kiba ya tik pa tik kat kung ka an. Maka don kata ka TVC ru kade na ka jing menjur jang kinong dia madan. No, you listen first. Till now there is a PTVC as per the law because the hawkers have cooperated. We are only left to shouting because all the democratic processes, you have stampeded them. I'm very sorry. Very sorry. Very sorry to that. Allow local products. Apa PTVC ni yang keren. Ba, kadang bandar re-spacing and relocation. Kamamot ayu. Kamamot akan jadi penting kembali. Hindlawen cuai di bawah dia hoka. Mentah kilang kan di bawah yang lain cuai di bawah kilang dan bukan kilang yang lain beliau sekolah lagi. Abangi kilang objek kilang orang bawah beliau orang ke license. Kita kilang kan yang kecingkan berapa. Mereka kilang kan sih pun bawah ini kong. Di bawah ini halis di bawah dia ke license. Kalau pun kita sih dia harus kita kalau menjadi store. Mentah pada ya. Kami sekarang ini bawa apa? Pakapor kilang yang keren TVC ni on re-spacing and relocation balai. Baladak lawen cuai di bawah dia banyo kalau ham keluar kan. Tapi ayat di bawah banyo. Nila keren bahang ni in one lampa itu di mar jalan, di cuti, kumpitu ke
Isin kabu ke order to kakor, bal mi ke kakor. Sakawiru kalis kakor kalau om bapin kena kalis. Entah ini kena dak sampai harus patam lagi license. Kan? Mata kalis tempat kena. If you would buy, you know, so you make it store. If you would buy a DNA, kakor kategori. Namanya ini treatment dari kakor ba ay gini dukan hamudar, kadang nak corruption. Mentang ini kuat bah hak keteng kini non di badan hitam, bapinya wan le corruption sasi sen, bapinya dia yang ini cakap joki, dalai leru. Kamu perempuan yang kena kaji lek ke SMB, saya kena kena jumpa. Kamu pikir apa? Ngim pun lapas dak, nama pengakuan pasai dia. Ba ya kaan manu bawan ram, warna mangi dah kebaya sah hingga usna. Non di badan. Apa kalawan kaan jadi non ya tipe-tipe lek ke survey. Kalau dia ke survey, kariban don kita ka claims and objection. Ka survey kaya ya para koi ke shalom. Kimai ya ta. Kamdi tangan ni kundai ba. Imi kita teng bakat saus pa. Mereka katukan list. Lempat perlainan ka. Bila thap akan kasni hapar bani don meeting baru special officer hakam rajan DC. Ini don ka screenshot ko. Pagidang upload dekat list, maka tu kasni hapar bani don maka tu office jam DC tak bayi bajian. Kani kadang jing lek thap. Katuka system, katuka procedure, katuka kat saus pa anu kalau di bentar di public domain. Nang syukur mana maki ngilang pencek kami kerteng. Nang tu kadi melihat the claims and objections. Mereka pun long kumpulan. Kile aku mau kia rai ni. Maka tu kat saus pa, kipin ni kau nombor news pa kau. Kalau mau belajar ngai, kerteng news pa saus kau tak. Tina kalian jobi kayak gisinjang. Next. Mentah begini, tapi aku kan bala. Orang TV siru, kila jom padai sih tadi. Kila alam pakai siat tadi kerja. Mamal bah, mami aku di PGBC member. Haru mentah ni ya, aku bikin don ay. Mentah ini sang berpindah ini sudah lah. Ini kan ini nanti kan ni kami kerja keluar. Tapi kuat berpindah dari kerja selong. Saya bagi kan. Mundur mungkin. Nanti sesuatu lele, jangan terhadap PGBC. Kadang benda ko video recording, kadang benda ko audio recording. Nang baru iki bagi kita yang teh, kirai kita mission. Kan long recorded. Nama baki apalah baki. Kani kelas long ba, kelas long ministry board. Uni ucap person juga PGBC event CEO municipal. Kadang kita kan tinggal mendek ko mau klikam ucap person juga PGBC. Utang kamu CEO municipal. Nama apa juga kita kami cimbang ya rai lah. Mari kita bahas tempat ajing pit. Aku belum boleh aku ni. Sebab aku ni nak ajing lek kalai nusir. Nama macam ya. Nama bertentar kalau kami ini. Yang orang jual di beliau di bawah jual pas mat. Maka tu baru saya mat. Aku ini nama start tadi nombor. Atau ladan nunu bala. Kami yang kita ni kata berkumat. Bisa kau itu. Ilang dia madat yang lagi, jadi maki kita semua menunggu sampai kita kali. Wat kamu pergi songro, kamu tak lagi trades. Ni jadi ni ada pun pergi apa? Tadi dan tadi. Kami okey kamu kilo. Kita di sub classification. Kalau itu kamu jangan tak say. Kita compete between them. Dia support the waves. So now, saya begini mencoba dan dia untuk dia kerja di institusi dibayar untuk kalau kalau bila kata kepada mereka ini berkat mereka ni keberai tentang kesehatan berhalai nasib kami kalau warna kecilnya yang ini jadi so jadi white kiwi kalau kayak keba ini tambah itu mula keba susi kalau keba orang Untuk kenapa deng?